जोजलपा जी सुलिन्द्र साक्य दक्लेनापा थुगुवाया हाइलाइट्स। प्रधानमन्त्री केपी ओली व प्रचण्ड दथुई नाप्लाजा कोरोना महामारी ग्याचुकु नाग ढुङ्गा नाकाय पनेज्या कर्णाली प्रदेश सिमाना बन्द यात सरकारी निकायस आयत नुगु भर्ना दिकल नेदोम नेपामी जामित भारते बामेकात छखे बुजामिया ठाकुया चुङ्गु दुसा मेखे विषादी परीक्षण न बन्द सेनाया मेडिकल कलेज काकल बमिपिन्त बामे लकडाउन या इले यगया सिपी अपोल गौतम बुद्ध विमानस्थल नेको खुसिन म्याद तसा हली पत्रकारिता दि मे 3 तारिक हन कोरोना महामारी ग्याचुको दथुई हली रेड क्रस दि नियासो खुइपेको स्वाया पुनि याउको कोचाल नेवा पत्रकार राष्ट्र दबुया राहत थिथि नेवा पत्रकार पिन्त चुरोसो अपवेकी कोरोना भाइरस अमेरिकन आइडल टप 10 नेपाया दिवेश डिस होम या छाप लक्षित तक नेपाल च्यानल आ एप्पल कम्पनी थिथि जोलने कोरोना भाइरस नपलवायत ट्रम्प व पुटिन खलाबाला इराके नुम प्रधानमन्त्री मुस्तफा खादिमी पुलित्जर अवार्ड थुगुसी कोल्सन व्हाइट हेड यात लहत पुवंग बुखे दुसे प्रधानमन्त्री लिसे नेकपा नायक केपी शर्मा ओली व मेहमनाय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोथी वंगु शुक्रबार नाप्लाज्या जुगुदु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारे जुगु नाप्लाज्या समसामयिक विशेष सहल जुगु ख निम्ह नाय दोथी संसदीय बजेट अधिवेशन व स्थायी कमिटी मुज्या लिसे विशेष सहल जुगु ख संसदीय बजेट अधिवेशन वंगु शुक्रबार निसे न्यागुदु अथे निम्ह नाय दोथी ख जो मलाबले नेकपा स्थायी मुज्या तक चोने मफुगु ख वैशाख 25 गते नीति सहतुकु स्थायी कमिटी मुज्या तयारी मगागो धासे लिच्छागो ख कोरोना महामारी अपैगो धासे सोनिग दुतिनिगुली तचुकुगुदु थगु पावरिया लिधसा 5 जना ज्या मधुसा तबी सोनिग वगु न्यासा त्यासिबे अपो सवारी साधन यात पुलिस कजेकागुदु छुदे हनिसे हे नाग ढुङ्गा नाका न्यासा त्यासिबे अपो सवारी साधन लेतो छोगु ख तर थुकिन यो क्वेशन पावर दुगु ल्याख पास कया तगु ख थुखे खोपया जगाती नाका सोनिग दुदिनिगु ल्या चालिसे मसिका तेगु ज्या न्याकुगु दु गुकी दुतिनिपी मध्ये सक्सिया उसायन बालक स्वेगु ज्याजु लिसे थौकने ई महामारी ई जुगली थिथि नेवात्वा बाहाबही वो आपला थासे नुपी मनोत दुमुकागु वो थगु थासे पंकथि पना वा अप्पा वा मचिंख छु जोलतया पनिगु जातक न्याके धुंकुगु दु कर्णाली प्रदेश दुतिनिगु फुक्क सिमानाका बन्द यागु कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदीय मुज्या कोछुगुदु थोहे वंगु सोम्बा चुंगु मुज्या नेहनु तक प्रदेश दुतिनिगु खे कोछुगु ख कोचागु मुज्या प्रदेश नियागु थासे तसा विशेषज्ञ चिकित्सक लिसेया स्वास्थ्य कर्मी पुच छोएको तक कोचना कागुदु कर्णाली स्वाइगु सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 5 हो चिनिया नाका पुंगे स्टिलियागु कोछुगु ख थयदथुई नेपालगञ्जेन कोरोना संक्रमित पि अपयोगुली बाँके प्रशासन नेपालगञ्ज उपमहानगर लगायत निषेधित क्षेत्र घोषणा यागु ख अन वंगु वैशाख 23 निसे 25 गते तक उपमहानगर यात निषेधित लाग घोषणा यागु ख सरकारी निकाय नुगु भर्ना आयत दिकेत सरकारी कोचना पाखे थ्यमथ्य च्यादोम नुपी जाकमिया भर्ना थथे लागि दिकुकुदु पिथ्ने त तयार दुगु गुलिखे विज्ञापन न रद्दयागो सरकारी गोसादु वंगु बैशाखे चुंगु मन्त्री परिषद मुज्या कोरोना संक्रमण बोलुंगुको समस्या लिपा प्रशासनिक खर्च मोया त नुगु भर्ना दिकेत लोक सेवा आयोग त इनाबियागो कोछुगु ख गुकियाना निजामती सेवा सुरक्षा निकायले चाहिँ संगठित संस्था तेगु भर्ना लिचो लागुदु सरकारी कोचना पाखे सुरक्षा निकाय स न्यादोम लिसे निजामती सेवा थ्यमथ्य सोधोम भर्ना लिचो लागुदु आयोग थ्यमथ्य दोछिम अधिकृत भर्ना कोवालेजा न्याकुगु ख भारते ज्याइपि थ्यमथ्य न्येदोम नेपामी जामित थौकने तस्क बामेकागो धसे नेपादे ल्यावेत दिल्ली चुंगु दूतावासे इनापिया वगुदु तर नेपाल सरकार धासा उमित थन हेगु पलेसा उखेहे पनि त रणनीति अख्तियार यागुदु लकडाउन पुंग नाले मागु
भारत वो पिन्तन उखे पनि त सरकारले उजाउँदो दिल्ली चोङ्गु नेपाली दूतावास धाकथ महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान वो पन्जाबे चोपे जामित अप्पो बामेकागो धाकदो दूतावास कथ थ्यमथ्य न्येदोम नेपामित थथे नेपाली हावे त हथ्या चाया चोङ्गु ताक यागदो दूतावास भारतीय चौपी नेपामी जामिते त आ पनि मफैगु बरु याक्न वो सुरक्षित रूप नेपा हेगुली व्यवस्था या मागु ख परराष्ट्र मन्त्रालय त नेथना बिथुङ्कुदु नेपाले छखे स्थानीय तरकारी सङ्कलन केन्द्र बन्द जुगु नेपाली बुजामिया तरकारी बुइहे धोगिना चोङ्गु दुसा मेघे भारत ट्रक का ट्रक छु हे पंग मजुसे वया चोङ्गु दुसा तरकारी विषादी परीक्षण बन्द जुया चोङ्गु दु कि दुगु वा मधुगु धैगु विषादी परीक्षण याइगु किट हे फुना चोङ्गुली सोनिगा लिसया लागाई परीक्षण छवा निसे हे बन्द जुया चोङ्गु दु परीक्षण याइगु किट दक्षि गुलिमा धैगु ल्याचा जुई तर सरकार माक्को तयारी मयाबले लकडाउन ह्यागु लत्या दुनेहे किचा दुगु वा मधुगु धका सोइगु विषादी परीक्षण न दिके मागु ख थौकने भारत वया चोङ्गु तरकारी अप्पो नेपामी पिनिगु छे छे हेथेना चोङ्गु दु थुगुवाले आपल्ख दिपाका दिपालिपा लसकुसा हाक्न बुखे दुसे व्यापारीकरण या दोप लानाचोङ्गु निजी शैक्षिक संस्थान मानवीयता क्यसे लकडाउन इले थेवा कयाचोङ्गु कया मचोङ्गु इले सेनाय मेडिकल कलेज धास एमबीबीएस वा बोमिपिन्त बैशाख दुने थेवा पुलित धागदु नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालय वंगु बुधबार न्हेव कोचनातगु स्ट्रक्चर कथा थेवा बैशाख दुने पुलित धागु ख बोमिपिन्त छया हगु सुचापति बैंकिया खाता नम्बर बिया थेवा मुंके थुङ्गुगु बैंक भौचर इमेल छया हेता धागदु लकडाउन इले यागु थुजागु ज्या मा अबुपी लिसे बोमिपिन्त न तस्क च्युता कागदु सेनाय थुजागु ज्या दक्षिबे अपो खुगुगु ब्याच्या बोमिपी बामे कागदु उमिके सरकार को जुगु सिबे अपो चागु लख थेबा फंगुन धागदु सरकार लकडाउन घोषणा यागु चैत्र 11 गते निसे बैशाख 20 गते तके दुने पेसौ गुई निमेष न यगना सिगुदु लत्या दुने सीपी मध्य प्रदेश नम्बर 1 गुइपेम प्रदेश नम्बर 5 न उतिका अपोल्या खनिदु थुखे कोरोना संक्रमण हुने वंगु सोमबा न्यू दिल्ली बागलुङ छेदुमा छम नेपामी सिगुदु थोयान ह वंगु शनिबा गुजराते चोनिम सुर्खे छेदुम छगुए छेजया पेमेस न यगाया सिगु ख थौकने या संकट नाप ल्यामोफिया उपिसिगु ताक यागदु अथे न्यानु न्ह्व दिल्ली लिकसया गुरुग्रामे छम नेपामी मिसा यगाया सिगु ख दिल्ली चोङ्गु नेपाली दूतावास गुजराते यगया सिपी नेपामे खे बालक धलमुने ज्या जुया चोङ्गु न नेथंगुदु भैरवा देका चोङ्गु गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इलेहे देके मफुबले हाक्न ठेकाई इ तसा जुइगु जुगुदु देके ज्या कोचाके लागि वंगु मंगसिर चैत्र 15 गते तके लागि म्याद तसा यागु ख कोभिड-19 हुने क्यसे ज्याजुई मफेगु धासे विमानस्थल देखिको भालाकागो ठेकेदार कम्पनी चिनिया नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन नेथने थुङ्कुको ख ठेकेदार कम्पनी या त आयनिति नेको खुसी म्याद तसा जोगदु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गुइन्याव ज्या कोचाय थुङ्कुको अवस्था म्याद तसयाना ज्या कोचायको बाहेक मेगु लम्पमोदुको धागदु वंगु आइतबा हली प्रेस स्वतन्त्रता दि या रूपे कोचागदु सदा मे 3 तारिक से थुगुदि हसे वगुदु यूनेस्को सन् 1993 से दयदशा पत्रकार नागरिक समाज पत्रकारिता सम्बन्धी शैक्षिक संस्था लिसया स्वापुदुबिनीगु पोती प्रेस स्वतन्त्रता लगाया समस्या हो हाथ्याइ खे थिति देशे चोपी थगु शाखा पाखे ज्याजो यै थुगुसी धासा ग्याचुकुवो पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता धैगु नारा कोजुगु ख नेपाल पत्रकार महासंघ लिसया संघ संस्था बिस्क लिसे मंका कथा ज्याजो यासे वगुदु थोय झोले महासंघ थिथि ज्याजो याना
प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी दक्ष प्रतिवेदन न पितब्युगुदु कोरोना भाइरस हलिङ थियाचुङु इले वंगु सुकुरबा हलि रेड क्रस दि हन थोदे ढापा गुली झहजा ध्याको औपचारिक जाजोइना हनिगु ख तर थुगुसी महामारी ग्याचुको अपासक तजिग मया थो रेड क्रस या संस्थापक जा हेनरी ड्युनाया जर्मनीया इले हनिगु या सन् 1859 स जुन ला ड्युना इटालिया सल्फेरिनो थ्यबले इटाली व फ्रान्स मंका सेना व अस्ट्रिया दथि लापु जुयाचंगु ख उगु लापु खुदो म सैनिक सिगु खसा पिदो म सिबे अपो सैनिक खापा जुगु ख थयलु खना नुग मचोम ड्युना मनुया सेवा भाव बोलंका थोलपी न्याउनीको मतितया नापाङ्गो परोपकारी संस्था रेड क्रस शाखा दिगु ख थौकने थिथियाना मुख सच्यो गुइनुको देशे रेड क्रस सेवा जा न्याका चुङदु हलिमे कोरोना महामारी लोच दुख बिहा चुङ्गे इले शान्तिया दूत भगवान गौतम बुद्ध या जयन्ती यले याउको कोचागुदु थोयवंगु बिहिबा निन्यासा ओ खुइ पेकोगु स्वाय पुनि या लसता यल ओकुबा या त्वाया पालागुली स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बी जाना तजिक यागु पलेसा थुगसी इ कथा जग लोयक जाइना कोचाकल थौकने महामारी ग्याचको थी त्वाहा बाले बुद्ध भजन बुद्ध वन्दना व बुद्धशील पाल्न यागु ख यलया ओकुबाह ज खहे परम्परा त्वा मथसे मजि मगागु कथा ज्या न्याकलसा यलया है झिन्यागु बाहा बहि नाप मेगु सकल बाहा बहिया 10 पारमिता आजुपी नाप बिहार नाप सपुदुगु जासना पुच थिति बौद्ध संघ संस्था सकल बौद्ध अनुयायी पिन्स थगुए थासे स्वाया पुनि न्याकुगु कोरोना ग्याचुगु दथिन तस्क थाकुगु अवस्था बुद्ध जयन्ती कोचल लिसे वाफे वगया छु बच्चा थाकुगु अवस्था न बोलंगु ख नेपाल भाषा ख व खस भाषा खेले जना चोपी नेवा पत्रकारिता त वंगु सोमबा छगु ज्याज दथि राहत इनेज्या यागुदु लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ विशाल बजार हो राउन्ड टेबल नेपाल नपजना राहत इङ्गु ख उगु झोले लायन्स क्लब या प्रेसिडेन्ट सूर्य तेज साक्य नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नाय सुरजवीर बजाचार्य हो मु छान्जे सुनिल महर्जन या त राहत जोलन ल लागु ख उगु जोलन त थौकने थाकुगु अवस्था जुसे वंगुली थिथि सञ्चार माध्यम स जैना चोपी नेवा पत्रकारिता त राहत इनागु खन दबुली नेथंगुदु तुमले पत्रकारिता खुलादे खसा हन समाचार व सूचना प्रवाह अतिको अनिवार्य अझ सक्रियता देमागु बोलाखम पत्रकार पनि सक्रिय जासुना दिगुदु समाज खंगु आफ्नो थुबिले संचार माध्यम पाख्ने भया छौं तर संचार कर्मी पिनिवे अवस्था सुख को विषय नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु या ध्यान आकर्षण दु अले नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु पाखे बुलिन नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु या दुजपि दि वेक पिनिको अवस्था सुखका अध्ययन यानाले थौ लियो क्लब अफ काठमाडौँ विशाल बजार लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ विशाल बजार पाखे नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु या नीति रका गुहाली याबुदु छु थुगिले मागु सामग्री त व गुहाली सामग्री त जुन ललाना कया अले प्राथमिकता कथा दखले मजी मगागु अवस्था थुगिले सुपासको दुवे कतिन त दखले नामा ललना दिया बोला लागु जानो सुरु जुगु दु थुकिए नीति जे लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ विशाल बजार अले लियो क्लब अफ काठमाडौँ विशाल बजार त युको सुबादे छना छना तो इले थुकथा गुहालियाना दिलो के नीति युको सुबादे छ अले नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु निसे थुगिले पत्रकारिता खेले सक्रिय पास पिन तन थगु अवस्था या बारे सूचना व्याधितन इनापया नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु पास पिन त थगु अवस्था सूचना व्याधितन इनापया था न लिसके आथया अले सेकिनी नीति नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु गोपथ ग्वालिया फेगु ग्वालिया नीति नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु सता तत्पर सुबा थुगवाले पल्ख दिपाका दिपालिपा लसकुसा हाक्न बुखे दुसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या कथा चुरसिया हुनी देदस हलियंक थ्यमथ्य चेगु लखम सिगु यागदु थोलिसे हे चुरस कोभिड-19 यातना थाबी कथा ची आपन खनिदुगु धागदु हलिमे चुरस मतुनि पिंके सिबे तोनि पिंके अफो सासा लागुली समस्या खनिदुगु लिसे टीबी लोए वो बैक्टीरियल निमोनिया या खतरा न चुरोस तोनि पिंके अपो खनिदु उमिके हैजा थे जागु लोया संभावना न अपो हे खनिदै थुखे चीने
कोरोना संक्रमित के यनासोगो अध्ययन कथा गंभीर लिचो लागो खने दुगली आईसीयू वो वेंटिलेटर तया मापी अपोदैथे चुरोस तोपी है अपोदुगु ख गथेकी कोरोना भाइरस सासा लागो प्रणाली आता है कमजोर देगा भी उकी चुरोस तोनी पिंगे अपोलिचो कोरोना लाइव ख विज्ञते धापु कथा चुरोस तो पिंगे लोए नाप लुआगो शक्ति तस्क मोजुई गुकियाना कोरोना भाइरस थी फैगो संभावना अपोदु नेपायामा नि छददुमा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलिया टप 10 थेंकेता तालागुदु आर्थर गन नाम मसिकादुमा दिवेश अनलाइन भोटिङ या सुइगु कोतिवो खुइगु लखै ल्याख थथे टप 10 लाकेता तालागु ख आर्थर गन ना वेके यता दब्ली सतिगु ना ख सन् 2018 से वेक थगु छुना आर्थर गन तया दिगु ख थुकथ संगीत खेले वगु हिउपाला वेकया सांगीतिक यात्रा न जुइगु सम्भावना अपया वगुदु लिसे थी थासे जुइगु सांगीतिक जाजोले न बोतिकाइगु पक्का जुगुदु धागु खसा संगीत वेकया शोक जक ख तर बुलु संगीते छु या धैगु बिचा बोल्ने धुमका थगुए युट्युब च्यानल न चाका दिगु ख थोय आर्थर गन नाम निगु लखव पी गुद सब्सक्राइबर चुलाको गुदु उगुए च्यानल पाखे चापमे दुथ्यागु एल्बम ग्रहण न पित बिगुदु वेक न्यादन होनी से अमेरिका या मध्य पश्चिमी राज्य क्यान्जस से छेज पिनाप चोसे वगुदु डिस मीडिया नेटवर्क लिमिटेड डिस होम वंगु खुलानी से थी हुनी रिचार्ज या मफिया डिस होमिया सेवा का मखना चोपी गाहके नीति लक्षित तक सितिक है निसो चागुले मल्याक च्यानल चुलाकी जुगुदु हलियंक कोरोना महामारी हुनी देयंक लॉकडाउन जुयाचुङ हुनी अपो धैथे मनुत छेहे चुनेत बाध्य जुगु इले रिचार्ज या सुविधा मदया रिचार्ज या महपिन्त वाचाका थुकथय ज्याजो हयागु धागुदु थोया न्यव है सकिपा छे बन्द जुगु अवस्थित वाचाका डिस होम सकिपा छे सुविधा चुलाको खसा डिस होम या सच्चो चागु वो चासो चे चागु च्यानले नुगु सकिपा देवपुलान सोइफयुगु व्यवस्था यागु ख दक्षि न्हनिसे नेवाते छे टिभीओ इन्टरनेट पाखे तेजु या वयाचुङु च्यानल ख नेपाल च्यानल मुख नेवा पह नेवा तजिलजी नेवा नुगु पह जुना वयाचुङु नेपाल भाषा दक्ले नापाङ्गु सैटेलाइट केनेजा जुगु च्यानल कथा मसिका दया वयाचुङु दु छि सोकुमी भाजो मेजु पिनिगु मतिना जागु पहल याना आ एप्पल कम्पनीया थी मोबाइल वो ल्यापटप न सोयादी फैगु जुगु दु सदा मतिना याना दिस छु दसा कुखिना दिस जिपी अझ नुनुगु कुतला नेवा पहवेक न्यावनेगु बचना बियाचुना कोरोना भाइरस नाप ल्वात मागु भेन्टिलेटर बिगु अमेरिकी प्रस्ताव रुस नालाकागुदु वंगु बिहिबा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वो रुसिया राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दथि फोने खनाबला जुगु ख उगु खनाबला स राष्ट्रपति पुटिन ट्रम्प ख नाला दिगु ख ट्रम्प रुस थौकने कोरोना नाप ल्वात थाकुगु अवस्था दुगु तक धागु ख व्हाइट हाउस कथा उमिस लव कजया खैन सहल यागु ख इराक या पुलामो गुप्तचर नाय मुस्तफा खादिमिन हुम प्रधानमन्त्री सत्याना दिगुदु अमेरिका पक्षीय नालिम खादिमिया त इराक या संसद वंगु बिहिबा प्रधानमन्त्री स त्यागु अधिकारी पिन्स नेथंगुदु अमेरिका या न्यूयॉर्क टाइम्स न खादिमिया स्वापु अमेरिका नाप अपोहे बालागु वो वेक क्षमता जाम जुगुन नेथंगुदु अबलेया प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल मेहदी राजीनामा बिधुङका ताई लिपा वेक प्रधानमन्त्री स लिया दिगु ख इराके ताई निसे हेज्या छलेया नीति जग प्रधानमन्त्री या बकया सरकार न्यानाचंगु खसा सरकार विरोधी बोजना जुयाचंगु ख बोजामे पिन्स लजगाओ सुशासन फोसे बोजा यागु ख उमिस भ्रष्टाचार नंकेता वो सरकार या जख बालकेता इनाब्यासे वगु ख प्रधानमन्त्री सत्याधुङका खादिमी इराकिया सुरक्षा समृद्धि वो चोन हेके लागि संसद थयता प्रधानमन्त्री सत्याकुको धया दिला सामाजिक सञ्जाल ट्विटर पाखे वयकल दक्षिण हापा जायागु धैगु कोरोना विरुद्ध या लपु जुइगुन यथना दिएको दु अमेरिकी चोमी
कोल्सन व्हाइट हेड छगुहे विधा निको खुसी आख्यान पाखिया पुलिसर अवार्ड चुलाको गुदु फ्लोरिडा किशोर सुधार बनिकुथि बनामी पिन्त याइगु दुर्व्यवहार यात कया चोया तगु उपन्यास द निकेल बॉयजिया लागि व्हाइट हेड सन् 2020 या पुलिसर अवार्ड त्याका दिगु ख न्यूयर्कर म्यागजिन नाप स्वापुदुम वेकल थगु सफु द अन्डरग्राउन्ड रेल रोड या नीतिन सन् 2017 पुलिसर अवार्ड त्याका दिगु ख कोभिड-19 या महामारी हुनी छु वा थो अवार्ड न दिकातगु ख पुलिसर प्रशासक डेना केनेडी छेथासय अवार्ड घोषणा जुगु ख